Ini ada teh namanya Serenity. Teh Serenity apaan tuh teh Serenity? Serenity tuh teh lemon, tapi dia ada ininya, ada campuran serehnya gitu. Seger banget deh pasti nih kayaknya. Berapaan ini, Beb? Ini sebotol 250 ml itu cuma 10.000 aja, Beb. Oh, terjangkau ya? Yuk kita cobain yuk. Oke, boleh. Kita buka dulu. Wih, Tuh, menggugah selera banget ya. Yuk cobain. Seger banget, Beb. gimana, Beb, rasanya, Beb? Enak banget nih, super seger. Serehnya tuh nggak terlalu tajam, tapi tetap seger. Enak deh pokoknya. Nih cobain nih. Oke, kita coba ya. Mantap ya. Seger kan? Oh, rasanya unik. Unik, enak. Pas banget buat buka puasa nih. Nih teman-teman harus cobain dan pesan di Gojek, oke?